Difu Marmari Viva Bhavan along GST Kopilo, Klaso Putak Cherok Tok Amai Kibi. Siloni Janben Chukiola Towar Tonner Cap RDNC Chelenglong Chotpo. Department Atum Chini Nepin Pen PWD Atawar Carpeting Akam claim death. Cardom Nili Carbe Birta Thanbang Samidurmi BP Nonarjikta Birtang Ton Pen Lions Club of Difu Greater Pen Pai Pai Crazer Cap Arni Difu Marwari Viva Bhavan along GST Putak Isi Cheroktok Amai Padopon GST Mati Goods and Service Tax Kopilo Laso Putak Pranjal Kumar Agarwal Sikachatong Aradaphan Angton Alam Than Pachini Difu Lions Club Amai Pusukjit Singh Lapeng Pongchun Bang Rajesh Shukla Atum Kibi Pon GST Amai Long Difurong Sobi Kulat Beha Hampang Lapen Kor Mate Tax Along Kacharap Abang Pubang Piatum Chetong Dun Rinti Borbotha Road Division Silonijan Angkang Silonijan Benchokiola Atawar Non Pen Geton Nerkep RDNC Motor Chelenglong Chotpu Purat Atum Pen Kapang Dak Abirta Card News a channel Aperang Pen Bertanang Pali Karbianglong Angkang Tawar Kaheno Kehang Joang Bong Pen Silonijan Pen Chokiola DRDS Atawarta Isilo Ajir Kiding Klui Pen Silonijan Pen Chokiola Atawar Kaheno Kehang Jo Pen Karbianglong Autonomous Council Atum Selam Bilo Bonsita Ladak contractor kedo ajok ajahak a contractor atum ki amit hangasai choklem kledetlo kasalam tang adim alongta non malom sang ti kero atum akile karthang pik pen ajok kasalam tang atawar anta heno thailo laso ajok bangso tawar ke heno lam Facebook lapen WhatsApp alonganta photo thek pon longlo laso teng pen ahok alam kachini ji aphan pai pai ni phai crazer cap arni nilitimadim humri dam se ahok abirta long ponlo Lasinon Kacharok Tok Arat Atum Kisum ke Boynang Pen Kaching Tang Dorsi Aning Kipung Rintia Sonsi Teglong Athe Towar Memi Pulote Katora Thetan Khangjangat Athe Munit Akai Komat Kopi Kisum Tong Kewang Jine Anparta Keso Kiun E Atum Asonke Aduk Dopik Pik Lasilaso Towar Kacheleng Sangti Keroi Lapen Kaprek Kaprek Atum Anta Ton Nerkep Ardi Pen Akeongke Laso Towar Cheleng Long Lelo Pusi Ningje Lapen Jongsi Karju J Pen Kacheleng Bor I Pulote Kang Sai Tapadopon Nang Kokpo Puta Pachnipon. Oke Bokajan Subdivision Kang Silonian along. Silonian Pen Chukiala Da Kacheleng Atawar BBDC Road Pusikirlo. Labang Sotawar Silonian Pen Non Kilometer Cap Anakahelo Lapo Tengmua Arong Anglong Long Sinonilit Kedulo. Kasi Labang Sotawar 2016 Aningkan Sorkar Pen Selam pilu. Tebon sita me labang sotawar kaselam tangdiat pen. Sangti agari atum overload mate ki ong pi ka sangti 500 cm labang 600 cm la sona sangti kaluding pen jonar lo ka chela pen ajog labang sotawar henu thailo. Kasi pini nilitum nato humri pen ang teglong ka sona lo. Kidamtang ilitum penangan Facebook la pen WhatsApp long tame litum labang sot tawaro kahino thang litum teknolong lo bos tame pini litum kat channel hoy per adim nang humri si nang langlo tapen teknolong lo je litum ahok pet atawar kahino binong lo labang sot tawar athema labang so dat yong dung arat atum jonar lo si kacheleng tapen alang litum kacheleng pen kisung kaida kipodang lasimuni ra kai long ke isi tawar tame akinang sot lo lasi tawar meme pulote dak kacit dam mana kedam kewang apanta me katora tu atema munira kailong komentu ko so apol hulune kisung ki poji thangna chini ne jasemet munitum atum kisso ahu rapor ahu jongsi ambulance ga apno agarian tamel tu chokolong ne kulote abang ke mono bang ke bang lat tum chini lo pen ladak churok to garada tum pen alang tum pini ni tum harke pachini ke pohen lo je pini perang para ke labang so BBC road atwar labang so atwar bangke mate chukiala pen silenian atwar bangke akar di kathang agari mate sangti kro tum stame 8 ton pen mane 8 ton pen ang para kilege chilenglong lelo pusi dagarap tum pachini nasi labang so atwar ka do ka beta me chinghon pen
chilang pen labang so atuar kipa mesen ya pan kado ka beta ka chira pa chitu bang kenang son pusida karat tuhan bukalan pen ili anon terang NWES. Dipurang supaya tawar doan kepamesen siap pura PWD asai kampen tawar kasalam asai dengpon bomlo setatong sirmong pen kasalam pon atawar nikoan dunji lang ikta labang sobirta Dipu soal conservation asai hempen rong munjura dakta selam bomlo setabang so tawar kasalam asai ke oi hektik nona tengki prabjin pen kahinuji angring thetan kangjanglo ini dar dipurong supi along PWD department and tawar kasamar pon adak non rong munjir kita matawar long poka rasta mante poka libunai pon bomlo workis tamila bangso atawar ke bunai pon la ansi ke sai oilo non patumi het ke bunai pa tawar pusitame badak alcatraz ke jumje mante arlong ke hengno mante dak ko anolong arlong so ke me ke bunai pon ing dak long duk ason si ke bunai pon rong ajok alang litum ke bunai pon atawar pusitame dak mimidat sonsi thekon long lo apila so teng jong si tuwar bunai polote labang so tuwar ke ningkan ko ansi adin do po labang so adin ke do de ja da jok department na hin pen batai ko ansi labang so tuwar fan repairing itum phanang pipon po la camera person Stefan pen non paklang pon pom las kame non ke thok pon ni tuwar lo la pen ke non jitu ke bunai pon tang tuwar stame alam tum ke bunai pon la ansi ke sai oilo je department na hin pen SDO rajutimong stame labang so tuwar ke bunai lo na chilang do na pang kenang so athe alang lu tum na chilang le pen stame labang so contractor tu mithang apoke ra pam chumat ka lo na jok se alang lu labang so tuwar bunai ke ke hang lo la okay non ni tum la ke lang to kalilo da rong bonjira mate kita strong pen de bang rat la so tuwar ke thela da rat tum ans tamila bang so tuwar ke bunai pon de me langrun pame langpon pame tha bisda labang so tuwar ke thela da tum ans tame nilitum kat diu salong lam hoi nang pilo la sila bang so teng pen tum lang hung di pen ha thekong tamila son da khasi labang so tuwar ke heng no ilitum non thekong long lo la sila bang so tuwar ke bunai pon la ke RGD tui ke pathir ke pen ke padodi phan pulote department na hin pen SDO SO la pen engineer atum stamina lang dun kinang sot as jong sila bang so tuwa na chilang du de pen job laba nona son ke bunai pon ver pulote lage department na hin pen patai kon sila bang so tuwa phanang repairing phanang pipo la pen ge la bang so lag to ka atangka ke padam ko pilo al ke manpo camera person Stefan Teron pen ile tisrong phal card news difu bangso towar kasalam contractor habi timong hin pensi towar kasalam aphan ason mo mate harlong ke wanta longduk side longduk pensi bitumin ke pangvoi anchota kalisi kijum je hectic si theklo halapu PWD sai kam SO kram sapen kaningje ponateng ke RV kachito thededa joksi carpenting akam abangke pangton kok seta nonjong carpenting akam ke paklema puthake nili thangnata chini dunde pusi SO kram sapen ningjepon si next abangke non litum non lang tung nil to information previous si kam claim tedi si next non litum ko next non pa stop check ko la penna ko no lo puta ko nitum pajar check ko lage contractor on post si ko na ya theni to supervision of pin contractor kam claim mo tedi si alang on post si rectify to okay kila da contractor de man contractor ka habit to dak pon la so da kon amount de lo mon bang ek bang ila 2.6 km do 2.6 km 74 million ek ni ta betala solo including contents hills premium pen chitu ke punai la non ke chok chi ane nang le ma ko ri pa rectify to ko mana to kon totally bang non jitu non pini ki sela la bang nang le to totally knowledge hobe ekdom completely knowledge hobe tini pan athe weather hino pusi ni tum pa stop lo etia weather pa michot hena athe weather thang utekte non ani suang ta long sorbi ang asi stop na la athe weather maintenance si review la person se claim long full carpeting claim met tangalo ajo bang lang kon de larvi yang mat kon de si so knowledge ni to experience dolo si non mat pa stop to lo sami non ma information ak pibe dalo si claim dalo si la chok yan ta kon ni tum pa rectify to more than Stefan Teron lapian perangke ratis rompar cut news difu
Department of Post India lapen Sarkar atum 7 Central Pay Commission along GDS achokamara tuma phan kelang kapang kreve ajok arni hot hepin pen kachasong asai dengnang koklo pusi Dengao Kat News Channel perangke Robin Bepen berta pachinipon kedamdang pai ni pai krek trok pen kachasong asai deng ponlo bon sachame pini arnianta kamisen ang tek ave pinlang labang so asai long kadokawe bang plikebra hini abang pu bang piatum pensi kachasong asai RD deng ponlo pusi dokboka GDS committee amai puhar singrong har ahin pen berta pachini pon berta bang kalapon sikang ton iglo laing bom thakat news channel domi thame kurang tu